thieth mar tuo kahera nono maonge chudo. Wadhi nyime gi weche manyien. Kaunti ma Busia osechako keto ikruok mar kedo gi midhusi mar Marburg poni omuoch pachoka. Kar thieth ma Alupe mantiere gwenge mag Teso South oketo tenge wards 4 manotigodo e kinde kedo kod midhusi mar corona. Jatend migawo mar thieth e kaunti no Beatrice Naholi wacho ni Busia nitiere tong' kendo rwako welo mathoth mano ma oketo gi akicha. Kar thieth no ma oketo tenge otenni 80 kod masinde mag muya miyueyo oyango ni midhiero maduong' manyalo biro bedoe en nok mar lony kod jochiw thieth kaachiel kod gige kedo gi tuoni ka omuoch. Tumetembea kwa hospitali. Nataka kusema kuwa tuna vitu kadhaa kama tuko na msaada ile ilikuja ya oxygen kutoka national government ile msimu wa COVID. Pia tuko na bado zile isolation rooms kwa zinatumika na ziko na vitanda za sawasawa, ziko pia na connections ya oxygen. They are very good beds, they can actually take care of the patients. Lakini pia tuko na ukosefu fulani, hatuna commodities saa hizi, hatuna supplies na hatuna enough personnel in case we have to go into that way of treating patients from the Marburg. Kwa hivyo tunataka kuomba wizara serikali kuu ikuja itusaidie tuweze kuwa na mikakati imara kulingana na vile tunaweza pambana na hii ugonjwa wa Marburg. Tunapo ambia watu yetu ni ya kwamba wachungane na high fever, body aches, na baadaye wanapoona mgonjwa anatoka damu ofyo wachungane na hizo dalili. We request for support in terms of transport facilities including well and fully equipped ambulance that can help in transporting patients, especially critical care patients.